مامۆستا قەهربەتی میوانێ منە مامۆستا دەستپێکت هەمە دخوازم تو پچێکی بەحسا خوا بکیت لکە هاتی دنێ دەلکۆ خوێند پچێکی سەروەنە ژیانە خوا کورتاسی ژ من را ببێژی و مێ دەرباسی بەرهەمێنتەژی بن ئەو پرسە هەری زەحمەت ئەرێ خۆ بەستەواوێ دتم ئەز 1974 li Şemzîna Gondê bêm û girdayê Pajarê Colemêrgê hatim dinyayê. Zarokatiya min li gund derbas bû. Di nava xwezayê de di nava jiyana gundewar de bi guhdarîkirina çîrokên çîrokbêjan wisa jiyanek zarokatî wisa min derbas kir. Dibistana seretayî min li gund xwand, dibistana navîn li Şemzînan. Lîsê hatim gewerê min lîse yek xilas kir roja ku min karnaya xwe werketî hatim girtin. 4 meh di zîndanê de razan Amedê. Pişta hatim berdan, pişta qaçax bûm, pişta jiyaneke wisa her tim bin çavkirin û qaçaxê û heta 2007 derbasî Stenbolê bûm. Stenbolê li Enstitûya Kurdiya Stenbolê min dest bi xebatan kir. Heta 2006 bêje hema hemî em ên Enstitûya Kurdî de min cih girt rêveberiyê. Endam tîbik heta rêveberiyê û xebatên weşanê û endamê meclisê û 2006 ve avakirina Tezepê Kurdî yek ji avakarên Tezepê Kurdî û piştre bûme berdevkê Tezepê Kurdî. Heta 2009 hatim girtin. Ve berî wê 2004 carek dî hatin girtin, dîsa 6 mehan li Edirne zîndanê mam. 2009 û heta 2012 sal nîvan di girtîgehê de mam. Piştî girtîgehê li Wanê min weşanxane vekir. Wê demê heta niha karê weşan geriyê dikim. باشە بچێک بەحسا بەرهەمێن خوا بکە و بەسا weşanxana xwe jî bêguma. Belê. Rastî ewa min ya nivîsê hê di lîsê de ew ê min hebû. Wisa wê demê min ji xwe re helbest nivîsandin. Ta berî wê hêj dibistana navîn min li ser depê depreşê dibistanê her tim dibêjin slogan min dinivîsandin. Gotinên Kurdiyê wisa ku min ji carna ji kaseta dibihîstin carna ji eva ew bawer dikim ew bûn bingeh ku ez wisa tiştan binivîsînim. Nizan li min xweş dihat. Tabi lîsê min carna helbest dinivîsandin. Ez 2004 qaçax bûm salekê li Duhokê mam. Vê dema ku ez li Duhokê ez tim li malê dimam, misa derne diketim. Derdor nas tunebûn, ew tunebûn. Min wê demê tim ji xwe re dinivîsand. Min helbest dinivîsandin, carna wekî pexşan tiştin min dinivîsandin. Bi Kurdiya xwe ya wê demê, yani Kurdiyeka wisa aliyê rastnivîsî da tiştekî perwerde filan ku me dîtî bû tunebû. Min dinivîsandin. Kurdiya ku min alî nivîskî jî dizanî min ji azadiya welat ew kiribû. Dema ku azadiya welat çap bû, tu berî wê welat bû ya destpêkê. Min ez bibûm abûne her tim rojname ji min re dihat. Min dixwand yani Kurdiya nivîskî min ji wê pêşxistibû alfabeya wê jî berê wê dîsa hevalekî başûrî wê dema koçberiyê de nod yekê. Dema koçberiya başûrê Kurdistanê çî bû, nod bû yan nod yek bû. Nasên me li başûr hatibûn Şemzîna Cem Merdiman, mamoste Mehmûd Ergoşî wê alfabeya Kurdî nîşanî min dabû. Ji xwe piştî wê min got min dibistanê min ew slogan dinivîsandin. Ew alfabe ku ez hîn bûbûm alfabeya Kurdiya Latînî wî hînî min kiribû. Ca min ku dibistanê dinivîsandin dibistanê ji min bêtir kesê Kurdî nedinivîsand.
إجاكو كيف واخد كارين ولا باريجي كوجا أو هستين كردواري كوبيرا هبون كيف وانجي دهار الدورة منكم دبون من وسا أوت كرجي بومواكي وأكيد تشتكي من خو بما زنجي ديت وسا بومن جدو هياك بو جبرك من تهني دني بيسان إجا أف طبعا على راس نويسي وأبي قالك كي قلص من راس نويس نادزاني إجا نو دشارك واز الدهوكي بوم من شغلة تم هالبست دنيويستاندن جارنا جي بخشان اما بخشان بركي بون اكثريت من هالبست دنيويستاندن دمك واز سازورين باكور او دفترك منتجي كربو و دمي از قاچاق بوم دیسا هر تم دهات نستر مالش و هاوین المال رادزام لچوله بوم او دفتر من و قالك كتابين من شوطين يا راسي شوطاندن المالي يعني ترسين دولتي من برتوخانه كيش خورا ابا كربو كتابين خوب بيتر ودا من كتاب فلسفه يجب جريه دخواندن يعني كتابين كردي كو اتكلم دسي ما تنابون لي كتاب فلسفه من فلسفه حذكر قالك كتاب فلسفه من داس خستبون ودمي من ملاك جندي ما هبو جبرك أو كتاب بكون دستي من كتاب ديني دخواندنيت شريعة الإسلامي متخصص از إسلام الناس بكم يعني تبيكو از أو ودمي أو از دنابرة أبيدابم يعني كبب كسك باورمنت جبرك بومتو ناكوكيبو يعني الدين طبيعتي إسلامية دشبوم جلك ناكوكيبو من دخواست از هیم ببم به اویدا من جا چند کتاب فلسفه خوانده بون هی بری وی چون ناکو که لور دست بکره بو جا به سالا که از دی سال گند قاچاق من کتاب نوی ملای گند من دبرن اویجی کتابی لاتینی بون ویجی لاتینی خوانده بو من دبرن من خواندن يعني من كتاب اكبر در رجا دا من خلاص كر من پارجا دای جا عجب ما یا بو قریش هاک تا چیزی خلاص کر من گو سیدان من خلاص کریه من یک آدم دبر جاتمش بابی مراد گو او قریته ببملا طبيب از باركم دورا ده كتاب منش كتاب ملا خواندن و دمي وكم من بشرا كتاب فلسفي كاتن داستي من خواند متام رياخ و ابكر منو ودين ما خوجك جدا كر من رياضانستي گرت ابستا بيشم باوريا من يا ديني بگشتي خلاص بو يعني قد لور نما يعني بخواندنا وان كتاب شريعه اسلاميه ابي ما خلاص بو اجابه دمي دي كواز لگند بوم او كتابن خو من الاوي بن عرض وشارت بون بشتكو از لورجي ديسا وي قاچاقي از بشتا چوم استانبولي او كتاب لورمان تخمينا ما بشتي 6 سال تشتاكي وسا او جهيكو من لي وشارتي شروان شنوي داري او جهه خوی ماینی چید که نقطه خود بیشین یا جهه ماینی چه دبا پیدا کن وان کتابو پیدا کن جبن آخر درد خن جبوان دبا کیف خوشیه یعنی نیزی تخمینا من دو راستی چه کتاب بون گوان دبینن یا دبیجن ما خزینه کرد او کتاب پیدا نکن جاج حوالا کمیه گندی را دبیجن یا دبی ما کتاب پیدا کرنا او دبی کوی کبن چه کو جبی را دبیجن دبی خدا وی قارن يعني إيش قهر بيتر كسب داري كتاب ناخوينه هبوي أواي من أو كل جاكو الأنستيو كرديا اسطنبولي من داس بكارو خبات تانكير يكم جار من درسا كردي ديت وداري أجر راس نويسي از تشتان هيم بوم تشتكي أو بارك مهج بو از دشوم درسا كردي ما مستازانا فارقيني روجك از غازي كرم وي درس دامشكو جو قارت دچي درس دي ناوچاكا بارتي هدف بدمي دچي درس دي ما مستاتيتكي يو از تلفزيون شوف محير ما يانغو ما مستشفى ما هيك استم درس دايني از چابچم درس بدم جو كاروهايا دچي هيمبو تو بچي بدي هني هن كسي دمكي اتوجاش بيرناكم از درس عاوليكم من دابو از بصابه جامبو مش خويكم دهاتن درس ري وبريا بارتي بون اندامي وم
بون طاقتی ریوبری د سری مداجی ریوبری تشتکی پرمزنه سروکی ناوچه یعنی من شرم دکر و از هیجان بوم من الفابه نویسنده بو تیپک الفابه من گیم نویسنده بو از دبیجم الفابه جسته هفته تیپان پیکتی لی اوت کن یک گیم دبینن دبین یک گیم دبیجم نایا از لی دنیرم از درناخم کیجانه یعنی وستا به هیجانی پشتر من لور ایدی نویس من بردام کرد من نزانم چاوا چه بو من هلبست هیلا من پخشان نویساندن پخشان نویسن چاو خزاله و دمی من دست بکردن از باور که من 8 و 9 بو و 9 و 9 بو یا 2000 بو من وسا ایدی دست بکردن بهتر و دمی من روزنامه داد نویساند آزادی و ولاد و تابی که از ببم نویسکار از دمک کتاب داری خم تجاری او هشی مرا در باس ند بو دمک من در روزنامه را دنویساند نویسام روزنامه چاپ دبو من روزنامه دگر دست خود دنیا حمید بو یا من یعنی او که خوشیا و دمه تشتی که پر جدا بی که من در روزنامه دنویسا خود دید اوه دمه دست به که پرانی ملستر شهیدان نویساندن پرانی حوال منین شهید گلک حوال من شهید بون من سر حوال خوی شهید نویساند درازی او قنجه که بیرانی شهیدان هبو من تم دور داد نویساند حتی دمک دریجی اصلا پشت وی من نویسین چاو خزال نویسان یا راستی اوه می نویسکاریه جی وسا چه بو و پشتی دمکی مدید وی من کتابی چاپ کردن کتابی چه بو